onime što smo radili zadnji put. Znači, zadnji put smo radili internet. I pričao sam, znači sam dao ove primjere oko mobitela, kako vi zapravo imate određene protokole, znači određene nekakve dogovore kako sustavi rade, kako vaš mobitel komunicira sa nekakvim serverom, kako vaš mobitel dobije nekakvu IP adresu. To sve su bile stvari koje omogućuju da uređaj koji vi koristite komunicira sa nekakvim serverom, gdje će drugi korisnik komunicirati opet s istim serverom i u konačnici ćete dobiti kao da vi komunicirate s nekim. Kada vi stavite nešto na Facebook, zapravo cilj je da neka druga osoba to vidi. Znači, vaši prijatelji da vide da ste vi upravo sada jeli u menzi, da uslikate šta ste zadnje radili, da se javite nekome i kažete kasnim 15 minuta. I to je sve super. No, da li bi bilo bolje kada bi jedan dobar dio tih poslova koje vi radite mogao netko drugi odraditi za vas? Sad ako uzmemo kako je išla povijest, prije 2000 godina Rimljani su imali robove. I oni su fino negdje sjedili i 90% stvari su radili robovi. Moderni robovi su zapravo računala. Oni ne mogu ništa reći, ne mogu se ništa pobuniti, mi ih koristimo kako god želimo. Mobitel vam se ne sviđa. Budete ga razbili, budete ga bacili, budete ga nekom prodali. Znači, dosta dođemo do toga da današnji uređaj, današnji laptopi, tableti, mobiteli su moderni ekvivalent roba. Nije baš da bi to bilo zgodno sada govoriti, ali u osnovi jesu. Zašto? Jer u nekom trenutku je nekom palo na pamet da bi uređaji koji su oko vas mogli komunicirati bez vas. I tu dolazimo do Internet of Everything. Znači, vaš mobitel jedan i vaš mobitel drugi mogu direktno komunicirati bez da uopće vi imate ikakvu kontrolu nad njim. Znači, mi možemo reći, aha, ja imam jedan mobitel, imam drugi mobitel, vi ćete reći, ja ću spojiti Bluetoothom i onda će oni međusobno komunicirati i razdijeliti nekakve podatke. Da, ali neki od vas su možda vidjeli, imate one narukvice. Krenem s njime, imam pomoć, kažem, link ovaj primjera. Krenut ćemo od nečeg šta ste možda vidjeli, šta vam je možda bilo interesantno. Znači, vjerojatno ste vidjeli u nekom trenutku negdje ovakve nekakve pametne satove ili ako uzmete šta sve imaju, ove nekakve današnje narukvice koje izgledaju poslije smiješno. Ovako, jeste sve ja to vidjeli, ljudi sad u zadnje vrijeme su to počeli nositi. Možete kupiti ih za 200 kuna u gotovo svakom našem shopping centru. Šta je ovo? Ovo je nekakva narukvica koja mjeri vaš puls, koja mjeri vašu temperaturu, koja mjeri koliko se ona trese, pa onda vam oni kažu, možete znati koliko ste napravili dnevno koraka, koliko ste dugo spavali, može vidjeti da li ste možda prehlađeni, odnosno da li imate nekakvu višu temperaturu od nekakve normalne. Spojeni su Bluetoothom sa vašim mobitelom. Za sada je to onako ništa posebno, ok, ovo je spojeno sa mojim mobitelom. Koja je fora? Fora je u tome da krećemo s ovime onako lagano, kao koga zanima koliko je danas prehodao, koliko je spavao dugo, do toga da te informacije se mogu spojiti. Znači vi možete znati koliko u prosjeku spavate dugo, koliko dnevno hodate, koja vam je nekakva prosječna temperatura. Onda možete imati nekakav softver na nekakvom serveru, jer ako ovo ide vašem mobitelu, a vaš mobitel je spojen na internet, a većini vas je, to može završiti na nekakvom serveru. Pa se onda može spojiti set tih podataka. Pa onda se može desiti sljedeće. Ako vama naraste temperatura iznad neke, sustav će možda vama poslati na mobitel, nekakav sustav, poruku, vi ste možda prehlađeni, vi ste možda bolesni, odite doktor. Ako to nosi nekakva starija osoba, može detektirati da je došlo do toga da srce ne kuca kad spada. Zašto? Ako mjeri otkucaj srca, može zaključiti da srce ne kuca kad spada i može fino reći odite doktoru jer nešto ne štima. Kako to znam? Pa većinu vremena je jedan niz otkucaja srca, ali napad je nešto drugačije. Šta ste vi napravili? Šta je ta osoba u tom trenutku napravila? Ništa. Nosi narukvicu koja je spojena na sat, koja je spojena na internet. Šta vi radite? Ništa, strojevi sami komuniciraju. Vi se možete govoriti, ta osoba nije otišla doktoru i doživi srčani udar.
daje informaciju gdje se osoba nalazi i hitna dolazi odmah. Je li jasna ideja? Ono što je zanimljivo je da to što sam sad ispričao nije ludost. Link koji ću sad na brzinu staviti je da ako ste slučajno pobornik Apple-ovih uređaja, da Apple ima, ovo je informacija od što je bilo zadnje, Apple je napravio aplikaciju za svoj sat. Apple je napravio aplikaciju, ne neko drugi. Znate da na iPhone ima, Android, imate hrpu aplikacija, tek neko je napravio Google, ako ga govorimo o Androidu, ili Apple za to. Ovo je Apple napravio aplikaciju koja gleda vaše zdravlje i spaja pacijente i doktore u realnom vremenu. Doslovce to radi u realnom vremenu. I dobar dio stvari doktor neće pregledavati. Znači ako je čovjek najnormalnije zdrav, nema nekog problema. Tek ako je nekakav problem, doktor će možda intervenirati. Možda neće ni doktor direktno intervenirati, jer u tom trenutku ne može intervenirati, nego će sustav reći pa vama je danas tlak malo viši, mogli biste popiti jedan aspirin. Sve radi sustav. Zato ovaj dio koji govorim o Internet of Things. Internet of Things je ideja da imate strojeve, znači nekakvi aparati, uređaji, koji imaju nekakve senzore, ja sam dao primjer koji vam je onako direktno blizak, ali ti senzori mogu gledati bilo šta i ti senzori su onda spojeni nekako Bluetoothom, wirelessom, 3G mrežom na nekakav veliki komplicirani sustav negdje na internetu i svi ti strojevi međusobno komuniciraju da bi nama bilo bolje. Ovo je jedan jednostavan primjer, sad će neko reći pa ko je čuo za Fitbit, ali za Apple ste čuli, znate da ima Apple Watch. Garmin, iza njega ste čuli, Garmin ima svoje isto takve narukvice. Nešto su kompliciraniji, nešto su skuplje od Fitbita, ali vi možete kupiti narukvicu koja radi, koja oni za prvu kažu da je narukvica koja mjeri vaš puls, vašu temperaturu. Evo, to vam kaže da je puls 67. Ali ona vas može i naravno nagnati na to da vi malo bolje trenirate, da se malo više trudite oko sebe. Mjeri vam koliko ste napravili koraka pa vam kaže danas ste oborili rekord. Ovo je Garmin, ovo je popularna firma za koju ste svi čuli. Znači nisu to Apple i Garmin, nisu to firme koje su onako bez veze. I tu sad ima još jedna stvar koju nisam spomenuo. Ako čuvate podatke, pa malo je nezgodno da Google zna, ili Apple zna, ili Garmin zna kako je vaše zdravlje. Jer oni to mogu prodati nekom. Koji mogu prodati? Pa onima koji vam daju dopunsko osiguranje. Vi ste mladi, zdravi, ne pušači, nema problema, vama je polica zdravstvenog osiguranja niska. Ali nekome drugome, nekoj starijoj osobi koja po ovim svim pokazateljima baš i nije odgovarajuća, njima će biti polica više. I vjerovali ne, ali to se stvarno dešava. Znači u ovom trenutku ti strojevi koji radi za nas, rade i neke stvari koje možda neki od nas ne bi htjeli. Ajmo dalje, danji primjer, nema slajda, ali ste već vidjeli. Danji primjer Internet of Things vam je pametni Google auto. Svi ste čuli, auti koji idu sami. Sad nama neko će reći, pa tu nema nekakvog Internet of Things. Kako mislite da Google auto zna kamo treba ići? Znači on zna kamo treba ići od tud do kraja ulice, jer vidi kamerama, senzorima i svime ostalo. Ali ako vi njemu kažete, s obzirom da on nema nikakav volan, njemu možete reći, kreni odavde i završi tamo. On se spaja fino na internet i onda fino na internetu pita kako da ja dođem do tamo. I krene voziti. Znači oni senzori mjere samo oko sebe. Sve ostalo se obavlja na internetu. I to nije nekakva velika fora. Hej, on se spoji na internetu, on mu kaže krenio tu, krenio tamo, ja to imam na svom mobitelu. Jedna aplikacija na mobitelima, koju vjerojatno niste upotrebili u Hrvatskoj za bananu, ali vani je vrlo aktivna, a to vam je
da je karta točno se usmjerila na Hrvatsku. Čovjek bi se pitao kako znaju da trebamo gledati Hrvatsku. Postoji nekoliko stvari o kojima ću pričati malo kasnije. Uzet ćemo Pariz u Francuskoj. To je dosta blizak primjer, a dosta je dobar. Vidite sve ove oznakice na karti. Znači, kako se ljudi voze, oni uključuju na mobitel aplikaciju kojem kaže kamo bi trebali ići. Mala nezgodnost s ovim je da morate biti non stop spojeni na internet. U zapadnoevropskim zemljama to nije nekakav problem, u Hrvatskoj je donedavno bio problem i nisu baš bili tako dobro pokriveni. Sada više manje s time nema problema. Ali fora je da vi se vozite s uključenom Waze aplikaciju. I kako se vi vozite, vi možete sami reći šta se trenutno negdje dešava. Pa tako recimo možete reći da ovdje je nekakav automobil stao na cesti. I kažemo točno da je to raportirala neka osoba. No, ono što Waze može među ostalom napraviti vam je i ideja da agregira podatke. Što znači agregira? Spoji podatke. Znači, vaš mobitel koji ima jako puno senzora, ima kameru s kojom vidi oko sebe, ima znači GPS, ima senzor kada ga prinesete možda licu, ima onaj akcelerometar koji zna kako ste ga nagnuli, znači da li ga se ne može pretresti. Ima magnetometar koji služi da primijeti da li je neki jaki magnet u blizini, odnosno magnetsko polje, a ako nema jaki magneta, onda će služiti kao kompas. To su sve nekakvi senzori koji su u vašem mobitelu. U ovoj situaciji je ispalo da dva nekakva korisnika ove usluge stoje na mjestu. I ono što je Waze zaključio temeljem toga da njihovi uređaji se javljaju prema njihovom serveru i da vrlo vjerojatno gužu. Zašto bi to bilo toliko cool? Znači, to nije nešto ni posebno. Vidite da tih gužva ima po cijelom gradu. Ovo je Pariz. Ali vi te podatke možete i vremenski agregirati. Pa ovo što vidite da je crvene duže linije, to je da su te ceste malo zagušene. Zašto? U čemu je to fora? Google je kupio ovaj Waze, tu izraelsku firmu, prije 2 godine. Dobro, krajem 2013 su ih kupili. I sada ako uzmete klasičnu Google aplikaciju, onu Maps, Google Maps koji vam može navigirati, radi isto to. To je svaki put kada se vi vozite kroz grad i imate uključen Google Maps, vi Google-u redovito šaljete podatke. Jer da Google Maps nema offline verziju, nego samo online, morate biti online. Ali kako se vi vozite, vi njemu šaljete podatke. Koliko se brzo vozite, znači on zna gdje ste u kojem trenutku, na temelju toga on znači koliko se brzo vozite, koliko vam je vremena trebalo i tako dalje. I onda ovo što radi Waze, a danas to radi Google Maps, kažem, trebalo mi 2 godine da to implementiraju i radi, prošlo ljete to radi jako dobro, vam je da kada vi doživite da se vozite i ona se jedanput makne s autoceste i vrati vas nakon 20 km natrag na autocestu, zaključio je da je negdje gužva i našao je bolji put. I ovo se dešava. Znači gužva je na autocesti A1, negdje kod nekog tunela, desila se prometna nesreća, vas će Google odmah preusmjeriti dovoljno rano da izađete sa autoceste, vozite se okolo i vratite se natrag. Sve to bez da ste vi ništa direktno napravili. Mobitel od jednog korisnika se spojio na internet, rekao ja sam sada tu. I taj je tu već 10 minuta. Korisnik znači neki drugi korisnik Google-a je rekao, Google Mapsa, je rekao ja sam tu, ja stojim isto već 5 minuta. Ako oni stoje, vrlo vjerojatno je zgodno da vi idete okolo toga. Od uvijek je jasno koja je fora s Internet of Things. Znači da strojevi sami komuniciraju i vama daju u konačnici nekakve zgodne stvari, daju vama nekakve podatke. No, nije to jedino što se može napraviti. Krenimo od jednostavnih stvari, a to je pogledajmo šta se dešava u vašoj kući. Većina vas sad po zimi ima fino uključene termostate na koliko. Nadam se da imate ono nekakvih 21, da niste baš ljudi koji vole šetati ko recimo kolega Jandelić u kratkim rukavima okolo, pa da imate namješteno na 25. Sada imate nekakvih 18, 19, 20 termostate. Imate tvrtku koja se zove Nest. Originalno napravili su je nezadovoljni zaposlenici Apple-a, zato jer Apple je određene samo stvari radio, oni su htjeli raditi puno više, oni su rekli ako hoćete
radite za vlastnu firmu i napravili su pametni termostat. Znači ovaj pametni termostat, pa ovo se tu ništa posebno ne gleda kao pametni termostat. Fora sa ovim pametnim termostatom je da sa njim, sad tu trebali gledati video, sa njim imate aplikaciju koja radi na mobitelu. Znači, uparena je mobitel i taj NES. Koja je fora sa aplikacijom na mobitelu? Fora je da vi uzmete taj termostat i namjestite nekakvu temperaturu. Kažem, možete namjestiti preko mobitela, možete namjestiti direktno. Ovo je nekakva budućnost koju će oni doći, da će više toga automatizirati, ali koja mora da svi uparili mobitel i taj termostat. Sustav uči kada vi postavite koju temperaturu. Znači on zna da je danas 10 ujutro i sada da vi trebate dignuti temperaturu. U 7 na večer, u 10 na večer hoćete spustiti temperaturu i idete spavati. No, to za mobitel kaj je? Na mobitel sam tipko broj i neko velika fora. Prvo vam je sljedeće, da ovaj NES je spojen sa još hrpom stvari. Jedna stvar je da vi uzmete GPS i sustav nauči preko GPS-a od vašeg mobitela kada ste vi izašli iz kuće. Kada zaključi da svi koji bi trebali biti u kući, znači vi, vaša žena, majka, otac, djeca, izađu iz kuće, sustav će automatski spustiti temperaturu. Kada vi krenete kući, ne morate ništa reći mobitelu, nego Nest aplikacija na mobitelu automatski prepozna da ste vi krenuli, da ste izašli sa mjesta gdje ste bili zadnjih 6 sati, 8 sati, krenuli ste negdje i automatski počne sa temperaturu. On ne digne odmah na onu kraju, nego ako je normalna temperatura u kući 20 stupnjeva, on će dok nema nikog spustiti na 15. Jednostavno neće grijati. Kako idete doma i sve ste bliže i bliže, tih 15 će rasti na 16, na 17, na 18. Kada dođete pred kuću, dignut će temperaturu tako da kad dođete doma, dočeka i na temperaturu. Ali, možda je bilo zgodno da uopće ne ulazite u kuću sa time da morate uzeti ključ. Možda je zgodna fora da vi uzmete mobitel i da preko mobitela prepoznate da ste vi onaj koji može ući u kuću. Jednostavno primite kvaku i kuća se odključa. I uđite unutra. Zato jer imate odgovarajući mobitel, koji je uz vama senzor za sve. Može vam reći da li se sad slučajno vrata od garaže otvorila ili zatvorila. U istoj aplikaciji, ne morate vi posebno razmišljati. Tako da ako dolazite automobilom, kako Amerikanci standardno rade, ne morate imati daljinski, pa da na daljinski otvarate vrata, kao što ja ovdje moram na rampi od našeg parkirališta otvarati. Nego zašto mi prepoznalo da je moj auto taj koji već je, tako da sam ja došao dovoljno blizu. Je li jasna ideja oko ovoga? Strojevi razgovaraju između. Imate aplikaciju za, ako imate slučajno Mac i ako imate iPhone, napravio je Hrvat, napravio aplikaciju s kojom spojite vaš mobitel i spojite vaš laptop i kada se odmaknete od računala dalje od 3 metra, procjenjuje to na razini signala od Bluetootha, što nije baš najsigurnije, ali čim se odmaknete neku udaljenost, automatski vam zaključava ekran kompjutera. Znači, ne može se neko ulogirati na vama, odnosno ne može spojiti što stavali otvoren Facebook i napisati ja sam taj, ja nemam pojma. Zato jer vaš mobitel šalje podatke da ste vi bili dovoljno daleko ili da ste se vratili natrag blizu. To je otprilike ista ideja, ali nije uopće ništa komplicirano. Ovaj Nest je inače kupljen od Google-a također, ako se ne varam, prošle godine. Google sve te kupuje, jer očekuju da će u nekom trenutku to postati jako veliko. U osnovi hoće postati jako veliko. To tržište postaje sve veće i veće. Ovo je Philips koji radi žarulje. Vjerovali ili ne, pametne žarulje. Znači njihov sustav žarulja, koji nazivaju cijeli Hue sustav, znači tih žarulja oni imaju različitih. Sad, trebalo bi naći nekakav pametan link kod ovoga, ali kažemo what is Hue. Znači, fora je da imate nekakvu aplikaciju. Sad to je dio koji bi trebalo pustiti nekakve videe. Ali fora je da imate aplikaciju, imate pametne žarulje koje su spojene na wireless
i da vi možete jednu po jednu žarulju paliti pomoću aplikacije. Dobra fora je da su te žarulje najčešće RGB, znači možete birati koju hoćete god boju. RGB smo radili šta je, znači red, green, blue. I možete skombinirati bilo koju boju žarulje koju god hoćete. Znači možete daljinski upravljati tim žaruljama. Znači reći, to isto nije nekakva velika fora. Pa je fora ako vas žarulje mogu pratiti da se imate samo osvjetljeno onaj dio kuće gdje ste vi trenutno. Znači ako gledate koliko ste struje uštedjeli, ako je samo osvjetljeno onaj dio kuće koji vama nužno treba. Fora da se upravite sad sa ovim ovdje. Sad će mi reći, dobro, ajde, spojili smo žarulje na mobitel, nije neka fora. Jedna stvar koju sam ja htio da kolegica Horvat ove godine pokaže, a nije sad bilo vremena, jedan fenomenalan sustav koji se zove if this then that. If this then that može spojiti sve ovo što smo sad pričali i što ću još pričati u jedan zajednički sustav. Radi se o jednom ideji programiranja svih tih automatiziranih sustava bez da vi morate nešto posebno raditi. IFTT je doslovce if this then that. Daću primjer. Znači možete raditi hrpu stvari, radite nešto što one nazivaju recepte i mislim da je ovdje jedan link koji je zanimljiv. Ovo je dobar primjer. If this then that kaže sljedeću stvar, a to je kupite aparat za kavu, nije aparat za kavu, kupite pametnu utičnicu, ovu Wimo utičnicu, utičnica koju kad se nešto ukopčali na nju, možete upravljati preko mobilne aplikacije, preko interneta. I doslovce kažete, neka se ona uključi u točno određeno vrijeme. Znači ovo lijevo tamo kaže, ako je neko određeno vrijeme, onda se to treba uključiti. Znači, vi ne morate imati pametan nekakav nekakav vremenski sustav na aparatu za kavu. Vi samo kažete, ako je toliko i toliko sati, napravi nešto. Ovaj Wemo je spojen na internet, recimo Internet of Things, i doslovce sustav zna koliko je sada sati, kada dođe odgovarajuće vrijeme, pošalje signal vašem aparatu za kavu. Ali, nije samo to fora. Ovo je recimo zanimljivija fora, mi to ćemo doći u budućnosti. Znači sustav koji radi sljedeće. Svi znate kako se zalijevaju vrtovi ili kako recimo Dinamo zalijeva svoje travnike. Imaju one prskalice počnu prskati fino, daju dovoljno vode da bi trava uvijek bila fino lijepo zelena. Ok. To se prska rano ujutro, kasno popodne, da ne bi baš sunce spržilo cijelu tu travu. Ali vi morate reći u koliko sati se šta uključuje ili isključuje, čak ako možete to koliko toliko automatizirati. To tako radi, nema čovjeka koji će se baš previše mučiti kada i kako će napraviti, nego to sustav napravi sam. Od šta kod nas pada kiša? Pa, većina takvih sustava je dovoljno glupa da ste vi rekli danas u 8 ujutro prskaj prskalica. Šta pada kiša? Ili šta znate da će pasti kiša za koji sat? Pa ovaj if this then that gleda koja je vremenska prognoza i ako je najavljena kiša, neće uključiti prskalice. Znači njihov recept doslovce gleda za sustav, naravno ovaj lijevi sustav to je sustav za navodnjavanje nekakvih tih manjih površina koji je automatiziran, koji možete upravljati preko interneta, koji ako je prognoza da će padati kiša, nema pravilo ništa. Ovo tu je nešto što možete kupiti sada na tržištu. Ovo tu je vremenska prognoza koju možete naći na internetu. Normalno biste vi morali doći, pogledat i to dvoje usporediti. Sada to sustav radi za vas. If this then that ima jako puno recepata koje neki od vas rješavaju, čak nekima od vas rješavaju probleme koje vas recimo trenutno muče. Samo ću kucati riječ Dropbox, šta možete napraviti sa if this
morate mu dati znači, mogućnost da se spoji na Dropbox, morate mu dati mogućnost da se spoji na Facebook, znači ta njihova aplikacija, ali kogod da vas takira, automatski to završava u Dropboxu. To je nekoliko različitih recepata postoji za to. Šta god da slikate na Instagramu, odmah imate backup na Dropboxu. Ako na SoundCloudu stisnete da vam se neka pjesma sviđa, automatski će vam je downloadat na Dropbox. Naravno morate dati na SoundCloudu one osnovne podatke da možete vam se to i naplatiti. Ali stvar da vi ne morate stiskat download i ne... Vi samo stisnete like. I to je to. Sustav za vas odrađuje kratku stvar. Znači ovaj primjer samo za Dropbox. Malo prije sam pričao o onom Hue. Možete napraviti sustav da ako dobijete e-mail sa točno određene adrese, da automatski počnu blinkati svjetlo. Znači to je recimo možda vama nije interesantno, ali nekome koji je možda gluh pa normalno ne čuje nekakav nezvučni signal koji bi rekao Google, njima je možda interesantno da to blinka. I to doslovce automatski sustav zaradi za vas. Znači, ovo je spojeno na ESPN. Kažu, Lakersi su pobjedili. Cijela kuća može blinkati. Može raditi što god vi hoćete. Znači, fora je da taj sustav za vas automatski radi. Evo recimo, ovo tu vam je vjerojatno interesantno. Ovo radi na iOS, ovo je znači iPhone-u, ali ako ste vi došli kući, upali svjetla u kući. Do tada su zgašeni. Znači cijeli sustav radi da vi ne morate razmišljati uđete u kuću, on automatski pali svjetlo. Internet of Things je povezivanje različitih uređaja koji imaju različite senzore u jednu veliku mrežu gdje ti uređaji mogu komunicirati zato da vi ne biste morali nešto raditi. Ja sam počeo na početku s onim malo neprikladnim izrazom da su računala, da su mobiteli, da su današnji moderni roboti. Pogledajte ovo ovdje, to je to. Oni radi za vas, ne morate vi razmišljati o tome. Znači, ovaj ovdje sustav može fino blinkat uz ovaj recept, ovisno se o tome kakva je muzika na partiju. Znači imate fino software na mobitelu koji detektira kakav je ritam i fino imate svoj vlastiti live show. Ne treba ništa ekstra. Sustav će jednostavno radi s tim. Ovdje imate recimo spajanje s onim Nest termometrom. Vidite, Nest termometar može zaključiti da ste vi otišli i da umjesto da on pamti po onome da iOS, vaš mobitel odmah šalje podatke, to može dobiti od Nesta. Znači Nest termometar će javiti da je on zaključio da ste vi otišli. Znači takav sustav može biti povezan sve u jedno. I takvih recepata ima i ima. Znači te recepte možete sami raditi. Fora je da različiti sustavi se mogu spojiti zajedno. Znači imate nekakav sajt koji hoće govoriti nešto o Space-u. Ovo kad govorim sajt, znači morate ili imati hardware koji nešto podržava, ili morate imati odgovarajući software, nekakav server negdje na internetu mora davati te podatke. Ali ovdje kaže, svaki put kad International Space Station proleti pred vaše glave, napravi nešto sa ovim lampom. Znači ovo je samo primjer za lampe. Takvih stvari, kažem, ima hrpa. Ja sam zato pokazao neke samo stvari. Znači ovdje ima Android Wear, znači to su nekakvi satovi. Možemo pogledati šta bi oni imali. Znači tih stvari ima. Postoje 174 različita recepta koja vam kažu šta možete napraviti. Vi možete kontrolirati samo neke direktno nešto da bi rekli, pa to mi je jasno. Vaš nekakav sat može reći da na mobitelu nešto je napraviti. Ali, ovo bi recimo bila interesantna fora. Vi na mobitelu kažete, ja nemam pojma gdje sam, i sustav vam vrati e-mail i kaže vam gdje ste, šta ste i kako ste. Ne morate razmišljati uopće. Samo napravite 3 klika i to radi za vas. Naravno, strojevi su radili pozadnji. Nije da to došlo ovako automatično. Strojevi su pozadnji i odradili stvari za vas.
Znači, to nije nekakav veliki problem napraviti ni sada. Dok god strojevi mogu neke stvari učiti, mogu vam skombinirati, nije problem. Kažem vam, koja šest kuharica se može napraviti za 50 minuta, za 35 minuta ili za manje. To je njihova ideja nekakve budućnosti. Došli oni su tu ugradili i još neke stvari. Tipa da vam objasni kako da očistite ovo, ovo će biti za dečki super. Znači kako da prerežete mango. Izmjerit će vam koliko nečeg ima, pa vam kaže aha, ova jaja su teška 116 grama, a mlijeka ste ulili toliko i toliko. I ono što oni očekuju i da ćete vi moći čak direktno kuhati na stolu. Taj dio baš trenutno ne vjerujem, ali ko zna. Znači ovo je da vam projecira za kuhanje, ne znači nekakve lekcije za kuhanje. Ali ovo je nekakva stvar koja mi već malo manje realno zvuči, a to je da jednostavno stavite ovo tu i da to se kuha. Iako koristite induktivno kuhanje, a induktivna kuhala u osnovi mogu imati bilo kakvu površinu, tako da... I kažem, tu je još 4 minute i 50 sekundi za ovaj tu s lijeve strane. Kava će biti topla na vašem stolu, na određenom dijelu stola. Znači ova ideja koju IKEA vidi za 2025. I jedan dio su već krenuli, znači oni imaju induktivne punjače baterija, znači za ove koji imaju ove baterije koje su kao bežično pune, to već IKEA ima te punjače, pametno su, možete čak neke stvari kroz njih raditi. No, ako ovo to izgleda kao nekakva budućnost, imamo link na nešto što je stvarnost. Ovo su napravili Kinezi, nije nekakav veliki problem, na nekakvom faksu. Kuhanje gdje imate projektor od izgore koji vas informira o nekakvim stvarima, koji vam govori kako nešto treba napraviti. Nije baš još uvijek ovo prepoznavanje oblika i rezuckanje, ali nije nekakav veliki problem. Znači on će ovu poruku sa strane može preko masići prstama, znači se ne klikajući tamo nekakve fiktivne gumbe, promijeniti šta treba raditi i kako treba raditi. Znači moguće, nije nekakva da je nemoguće. Zašto ovo pokazujem? Koja je fora sa kuhanjem? Pa, ako je vaš sat rekao vašem doktoru da imate visok tlak, onda će vam preporučiti recepte samo one gdje nema puno soli. Znači, stvar da ne morate previše razmišljati. On će vam reći šta, gdje i kako trebate napraviti. Ok, trebaš kupiti ne svinjsko meso, nego kupi puretinu. Puretina je zdravlje. Znači, takve stvari su posve normalne danas. Nije da je to nešto nemoguće. To je ono što vas čeka. Kako stoje Hrvati s tim? Pa, imamo konje za utrku. Znači, vjerojatno ste čuli za Belavit. Jeste čuli za Belavit? Niste? Znači, Belavit je, ono sam malo govorio Fitbit i Garmin, one naljepnice i tako to. Ali to je ovo što ova gospodična ima oko vrata. Znači, ovo što ona ima oko vrata, znači ovako nekakav ogrlicu, sustav će za nju gledati, znači, koliko se ona kreće, koliko ona dugo spavala, da li je možda pod stresom kada vidi neke stvari koje radi i pratit će menstrualni ciklus. Znači, sustav će to raditi za nju. Kako? Taj senzor šalje podatke online, svaki put kad pošalje podatke online, sustav njih to analizira i ona dobije natrag podatke na svoj mobil. Sve radi za vas. Ovo je napravljeno u jednom ovom lijepom obliku koji može biti ogrlica, koji može biti nekakav broš ili tako nešto. Znači, možete ga koristiti na različite načine. Možete reći da šta bi on sve trebao gledati, znači neka narukvica, vidite, znači kaže, može ga podsjetiti da treba uzeti nekakve pilule. Da li se govorimo o kontracepcijskim pilulama ili nekakvim normalnim lijekovima, sustav sve radi za vas.
generalno nisu inženjerke. One su, ako se ne varam, ekonomistice. A to ste vjerojatno čuli za Teddy the Guardian. Jeste čuli za Teddy the Guardian? Neki jesu, neki nisu. Znači medo. Slatki veliki medo. Koja je bara slatki veliki medom? Medo ima senzore. Znači, medo ima senzore za temperaturu, medo ima senzore za otpucaj srca i tako to. I fora je da dijete svaki put kada recimo stavi ovdje prst tamo, mjeri se koliko je otpucaja srca. Inače to vi možete na vašim mobitelima, imate aplikacije, stavite prst na kameru i kamera osvijetli vaš prst, ako imate sa strane ovaj flash, i koliko brzo protiče krv kroz taj prst, može vam reći koliko je otpucaja srca. Oni su to ugurali u medu. Još ima termometar, tako da kad dijete zagrli medu, mjeri temperaturu. Šalje podatke negdje i za djecu koja su bolesna ili koja su dovoljno mala da malo teže ih natjerate da ih mjerite na neki način, dobijete podatke od njih. Ako se dijete non stop igra i ako ga naviknete na to da ono grli medu i da stavlja prstić tamo, vi možete kontrolirano non stop paziti na dijete. Posve nevidljivo za vas. I to je jedna dobra stvar Internet of Things, ili Internet of Everything, kako već uzmete, i da je to vama sad trenutno nevidljivo. Govorimo o pametnim žaruljama, govorimo o pametnom termometru, govorimo o tome da pričao sam u Google auto. Svi ste čuli za Teslu, muški ste tu. Ako neko nije čuo za Teslu, ne za tipa nego za auto, to je malo čudilo. Vjerojatno svi znate da... Link, moram sam staviti linkove, neće pola toga pozaboravljao. Znači, ova dva primjera koja su bila Velabit, Teddy the Guardian su hrvatski proizvodi, bit će još hrvatskih proizvoda, ali sad ću skočiti na ovo kad sam počeo pričati. Tesla, lijepi auto, divan, krasan, neki od vas možda se ne slažu sa električnim autima, ali otom potom. Ali ono što je cool ili loše je da taj auto se sam update-a. Bilo koji softverski update se dešava bez da vi išta radite. I to je ono što je zgodno kod Internet of Things. Vi ne morate ništa raditi. Tehnologija radi za vas. Ona je vama nevidljiva, a toliko je sve prisutna da ne možete je izbjeći. I to je ono što sam rekao, zašto ovo zadnje predavanje neće ga biti negdje na ispitu, ali vam moramo pričati. Zato ću pokazati još neke stvari. Neke stvari jesu hrvatski proizvodi, neke nisu i pokazat ću vam šta mi ovdje na TVZ-u radimo. To ti pokazat ću samo elektrotehniku, iako i na računarstvu i na mekatronici se takve stvari rade. Znači, nije ništa od ovoga nemogući proizvod. Bilo što od ovoga vrlo lako možete i vi napraviti kad završite vaš studij. I baš ću pokazati, reći koji su moguće primjere. Ali znači, ovaj auto ovdje radi sve za vas. Imaju ovu foru da ga možete sada, ne znam da ste vi čuli, da ga možete pozvati i on sam dođe gdje ste vi. Znači, ako nije previše komplicirana situacija, vi ga možete, vi stojite ispred kuće, a parkirali ste ga negdje pod nekakvom nacrtnicom 100 metara dalje i vi kažete dođi i on sam dođe. Sam se upali i sam dođe. Problem tu reći zakonski, šta ako nekog zgazi po putu, iako ima senzore i ne bi trebali nekog zgaziti, ali ako nekog zgazi po putu, vi ste krivi. Tako da, to je onako, malo nezgodno. Sad tu dolazimo do onog dijela koji sam htio pričati na kraju, a to je zakonske regulative i nekakva sigurnost svega toga. Znači, krenut ću od nekog skrenuti od Google Auto, krenut ću od nečeg jednostavnija, a to je ovo sa lampama. Zamislite da neko vama hakira vaš sustav i vama jednostavno ugasi svjetlo na večer dok biste vi htjeli nešto raditi. Znate, ono, u filmovima uvijek gledate, neko dođe, pricvika struju i sad ako neko hoće vas ubiti ili bilo što drugo, pricvika struju i znate da nema struje. Ali ako su lampe, elektrike, znači upravljaju preko interneta, ne moram ugasiti, prekidati struju, možeš samo jednostavno ugasiti lampe. Sad. Znači može hakirati sustav. I dolazimo do pitanja oko Google-ovog auta, koji je trenutno postoje etički problem.
problemi, a to su vam sljedeći. Zamislite da Google auto vozi i izleti iza ugla. Znači on vozi 50 na sat, izleti iza ugla. S obzirom da on prima podatke sa svojih senzora, ono što on direktno vidi, na to može reagirati. I on izleti iza ugla i iza ugla odjedanput se stvori 20 biciklista. Znači on ih nije mogao predvidjeti, oni su izletili iz nekakvog haustora negdje, poprečne nekakve uličice i ispred njega se stvori 20 biciklista. I sad, pitanje je sljedeće. Da li da on prođe kroz 20 biciklista ravno, jer oni vrlo vjerojatno nisu gledali lijevo i desno, jer uzmite u obzir Google auto vozi po propisima, znači neće voziti prebrzo, vozi koliko je predviđeno na tom mjestu, ili da skrene sa strane, zabije se u stup i ubije vlasnika auta, od onog kojeg se u tom trenutku vozi. Šta treba napraviti? Znači, ako gledate zakone robotike koje je postavio Asimov, vjerojatno ste svi čuli, postoje 3 zakona robotike. Čuli ste za 3 zakona robotike? Jeste, niste? Znači, Asimov je izmislio 3 zakona robotike. Prvi je da ne smije povrijediti čovjeka, drugi je da mora paziti, ne smije ubiti čovjeka, to je prvo, ne smije ga povrijediti. Drugi je da mora slušati čovjeka i treći da mora paziti da oni dalje postoje. Znači, da pazi na sebe dok mu čovjek ne da nikakve naredbe. Znači, to su 3 pravila. Ako slučajno zamijenite redoslijed pravila, može biti gadne stvari. Ali, znači, prvi je nemoj slijediti čovjeka, drugi je slušati čovjeka i treći pazi na sebe, znači nemoj da se nešto dogodi. Ako gledamo 3 zakona robotike, ubiti 20 ljudi ili jednog čovjeka svejedno, u ovom slučaju je napravio loše. Ako su ljudi napravili krivu stvar, izletili na cestu, da li bi auto trebao ozlijediti putnika ili bi trebao ozlijediti njih? Ok, ako je auto prazan, onda će se zabiti sa strane u zid i to je to. Tu je zakon, 3 zakona robotike su vrlo jednostavno. Treći zakon kaže sačuvaj sebe, a pošto prva 2 kažu nemoj ozlijediti čovjeka, a drugi kaže slušaj me. Znači, slušaj me je rekao dođi mi, to je drugi. Prvi je rekao nemoj biti čovjeka biciklist, ok, znači mogu jedno sebe ozlijediti, to je taj zakon je najniži, njega mogu napraviti. Šta treba napraviti kao? Ubiti 20 ili neće 20, ozlijedit će 10 i ubit će 3. Ili ozlijediti ili možda ubiti vozača auta, odnosno putnika auta. To je pitanje koje trenutno postoji. I zato je zgodno ako imate, govorimo o Internet of Things, je da u situaciji kada sve živo bude povezano, da će onda auto moći znati unaprijed da će 20 budala izletiti na cestu. Pa će onda moći dovoljno rano zakočiti. Ali u osnovi etičko pitanje je šta se događa. Znači u normalnoj situaciji nekada ne treba zgaziti, osim ako je nešto apsolutno nepredviđeno. A ako slučajno se naleti, kaže neko naleti, bude se zabio neko. To je najmanji problem. Problem je šta ako će u jednom drugom situaciji napraviti nešto loše. Da li ste vi krivi što je neka druga budala izletila na cestu? To je jedan problem stanjem sa vožnjom automobila. Ja se uredno vozim sa automobilom, neka budala iz suprotnog smjera pretiče neku drugu budalu i ovaj se direktno zabio u mene. Šta sam ja skriv? Vjerojatno ništa. Tako da, pitanje je da šta ako on zgazi ili Google auto šta ako zgazi, to vjerojatno neće zgaziti. Znači Google auto, zadnje što sam čitao, bilo prije 3-4 mjeseca, bilo da je sudjelovao u 14 nesreća i u njemu nije bio kriv. Ali znate zašto je bio kriv? Mislim, tehnički ja bih rekao da je kriv, ali zapravo nije kriv. A to je fora da je Google auto slijedio sva pravila doslovno. Za nas desi situacija kada vidite da ste na 30 metara od križanja i upali se žuto svjetlo. Šta ćete napraviti? Pa većina vas ne, ste gas. Znači ako je žuto svjetlo, vi ne znate kakva je podloga, vi jednostavno možete u tom trenutku zaključiti, ako ja sam počnem kočit, ja ću završiti u sredini križanja, ili još gore može se ovaj iza mene zabiti u mene jer ne očekuje. Uzmite u obzir da mi imate ono malo vrijeme koliko vam treba da prebacite da mogu sjeti pa početi na drugu. Znači većina vas u susti gas jače, ja priznajem ja to napravim. Znači to je rješenje koje normalno ljudi rade. Ali Google auto ne, on vidi kakva je podloga, zna kako su mu stanje gume, zna kakva je temperatura, procijeni, aha, meni će zaustavni put biti 28 metara, do križanja imam 32 metra, znači moću zakočiti na vrijeme. On se na kočicu, ona iza njega
imate glavnu cestu, sporednu cestu, Google auto vidi sve oko sebe. I on vidi kad biciklist ovako dolazi. Kad vi kad vozite auto, vi gledate ovako. Google auto vidi sve. I on vidi da biciklist će izletiti na cestu. I on bi preventivno prikočio. A ovaj iza nije očekivao da će ovaj preventivno prikoči, bio je preblizu i zabio se. I to su redovite stvari. Kada će svi automobili biti pametni, oni se to neće događati. Jer će automobili međusobno komunicirati, već sad postoje protokol po tome. Ne ste vidjeli onaj Volvo koncept gdje napravite, gdje na autocesti naprave fino kolonicu automobila jedni za drugim. Znači imate foru da imate prvi automobil, čak u zadnja verzija je to kamion. Kamion se vozi kao prvi i on dijeli podatke s automobilima koji su iza njega. Automobili iza njega se našliftaju točno jedan za drugog. I ovaj vozač u prvom kamionu, to je zadnji koncept koji je Volvo napravio, gdje nisu još izbacili da nije sve autonomno, ali napred vozač vozi na kamiona taj kamion, a automobili se naredaju jedan iza drugoga i dobiju podatke od kamiona. Kad ovaj kaže da će usporiti, svi uspore. Kad ovaj kaže da će ubrzati, svi ubrzati. Pošto je kamion velik, otpor zraka svih automobila iza toga je manji, nema nikakvih problema s njime, i oni fino svi uživaju u tome da troše manje goriva, a niko ne mora voziti se monopol u kamionu. Mislim, to mogu lako naći u ovaj video, nije problem. Što se testira na pravoj cesti. Imate automobile možda međusobno spojeni, Internet of Things, oni međusobno komuniciraju. Vidimo koji je razlik sada između automobila na normalnoj cesti. A bolje to koji razlik ovdje između automobila? Naravno, s ovim postoji jedan problem. A to je, kamion vozi 85 km/h, da ste čuli. Znači, oni tu voze 85 km/h. Znači, koliko vas bi se vozilo od Zagreba do Splita 85 km/h? Rijetko ko. Ali, uzmite u obzir da imate situaciju da Poljaci voze 16 sati do hrvatske obale, njima 2 sata ekstra ne bi značilo ništa ako ne bi morao voziti 16 sati. Nego ako bi on vozio toliko da se stane iza prvog kamiona, kamion ga vozi u smjeru juga, nakon toga se baci možda na drugi kamion, koji ga i dalje vozi u smjeru juga, i tek kad dođe u Hrvatsku, tamo negdje oko Splita, mora ponovno preuzeti vožnju. Znači do tad može ga neko kontrolirati ispred. I ovo nije autonomni auto, znači ovaj auto on vozi samostalno, ali u
dušu nije samo za aute, imate primjer Farming. Što je za Farming? Farming vam je... Farming vam je firma iz Osijeka, koja se doći proširila po cijelom svijetu, koja je napravila online sustav za praćenje kako funkcioniraju farme krava. I sad naravno, osim što tu imate šta on sve može raditi, da će svaku kravu morate unijeti nekakve podatke, tako da taj dio još uvijek koliko toliko ručni posao. Ali zanimljivo je da za svaku kravu zasebno možete reći šta bi trebala jesti, to je ovaj dio koji vam piše feeding. Znači točno svaka krava dobije točno šta bi ona trebala jesti. Znači ima doslovce jelovnik za svaku kravu. Ali ono što je zgodna stvar je zašto bi se radio jelovnik za svaku kravu. Zato jer koliko je koja krava dala rezultata, možete to spojiti na određene, znači možete baciti koliko je mlijeka dala. Ali fora je da taj format koliko je koja krava dala mlijeka, zanimljivo je da vi možete, sad ne mogu to naći, ali fora je to kaže. Znači da oni ne razmišljaju baš previše oko toga da vi sad upisujete ova krava je dala 3,7 litara mlijeka ili tako nešto. To je day to day job, to je standardna stvar. Nego je fora sljedeća. Postoje aparati koji, znači, one automatske muzilice koje muzu kravu. Vi kažete ta krava je na muzilici i ovo to uploada u sustav koliko je ta krava danas dala mlijeka. Imaju automatske vage kada krava stane gore, vi automatski po tome koja je krava možete zapisati aha, ta krava je danas teška toliko, danas teška toliko, danas teška. I sustav, kao zrečki iz Osijeka koji ovo programiraju, pazi na svaku kravu zasebno. Ovo nije fora za našeg seljaka koji ima 10 krava. Ovo je za farmu koja ima 1000, 2000, 5000 krava. Svaka krava se zasebno pazi. I to nije sad, znači, imate neke stvari koje su hardwareske rješenja, neke su softwareske rješenja. Se vratimo na onaj, ako se sjećate, priču samo o Fitbitu. Ako mislite da je cool to što sa krave možete mjeriti koliko su teške, pa Fitbit ima i vage za vas. Znači ako vi svaki dan hoćete paziti koliko ste teški i tako to, Fitbit ima vage i za vas. Samo se čita. Kao što rekao, teški nekad ne radim ovaj varac pada. Pametna vaga koja će vam reći koliko ste teški. Nije fora o tome koliko da vam kaže koliko ste teški. To što je ploda. Nije fora da vam ona kaže koliko ste teški, nego je fora da u nekakvom duljem roku, znači gledajući dulje neko vrijeme, vam da kroz aplikaciju koliko ste vi to skinuli, da vam kaže, možete logirati, znači, ako imate tu aplikaciju na mobitelu, možete snimiti barkod, oni imaju veliku kolekciju popisa koje su sve, koja hrana ima koji barkod na pakiranju. I možete zaključiti da li ste vi zbog neke hrane postali teži ili ste postali lakši. Da li ste vi možete sami reći kako se osjećate, pa vam može reći aha, jučer si jeo to i to, danas se osjećaš loše, možda si intolerantan na laktozu ili možda onaj gluten te smeta. Znači, sve što radi, sustav radi za vas. Znači, fora je da imaju vagu, imaju aplikaciju, aplikacija je spojena sa barkodom i doslovce sve radi za vas. Vi samo trebate to slušati. Neko će reći, pa to je sve vrlo komplicirano i to jako puno
koji navodnjava kućne prihode. Slovenci. Znači, ovdje kutica nije ništa drugo nego mikrokontroler koji kaže jednom ventilu da se u nekom trenutku otvori ili zatvori. Ali spojeno na internet. Znači, ovo ovdje je sustav automatskog navodnjavanja kojeg možete vi upravljati putem mobitela ili možete isprogramirati putem if this then that. Znači, sustav koji je, osnovni naglažaj rečeno da, ali radi, ljudi su dobili pare za to je njihov projekt. Šta mi ovdje radimo? Zašto smo ovo pričali? Zašto cijelom ovom pričamo? Znači, kirtovci automatičari će imati malo više slobode, jer mi ovdje na nekim predmetima radimo ugradbene računalne sustave. Ugradbene računalne sustavi su onaj aparat za kavu ili recimo pametan frižider. Imate pametan frižider, nisam spomenuo. Pametan frižider koji zna upozna šta imate u frižideru i temeljem toga može naručiti preko interneta šta ste vi htjeli. Znači mi ovdje, naši studenti, znači vaši kolege, su radili tako neke projekte. Ovo ovdje je bila pametna vaga. Naravno sad ovako, gledate u dijelovima ćete reći kakva pametna vaga. Ali ovo je tu dio je senzor težine. Ono tamo je mikrokontroler, ovdje je display i ovdje je nekakva zulica koja će vrištati kada nešto ne štima. Koja je ideja bila pametna vaga? Pametna vaga je bila da vi stavite na pult, inače ovo su svi proizvodi za poljoprivredu, stavite na pult negdje na placu sve svoje voće i povrće i kako vi skidate sa tog pulta, znači nekakva daska koja je stavljena na tu, kako skidate stvari, tako on mjeri koliko je toga skinuto. Znači kad vi dođete na plac, kad vam kaže on tamo, dajte se sami preberite naranče šta još hoćete, on klikne mjeri koliko je težina sad, vi to skinete, on odmjeri težinu kasnije i automatski sustav može reći aha, to je bilo toliko i toliko teško. I odmah mu na ekrančiću može ispisati u ovoj situaciji koliko bi to koštalo. Znači nema, stavit ćemo to na vagu pa ćemo ne znam šta sve raditi. Doslovce mjeri težinu sad i mjeri težinu kasnije. Nije neka velika fora, ali to je to. A sad, zašto bi to bilo toliko važno? Pa onda kada proizvođač, ovo sad nije spojeno negdje dalje, ali nije to problem spojiti negdje na internet i proizvođač može točno znati. Aha, danas sam prodao toliko toga, danas sam prodao toliko toga, u koje vrijeme i kako. Znači on može znati da je toliko i toliko sati svaki dan prodao toliko i toliko naranči, onda može kasnije istražiti zbog čega je tad bila tolika nama. Ovo je ista vaga. Ovo je bio sustav koji je bio predviđen kao ova simulacija za mali staklenik. O čemu se ovdje radi? Imate opet nekakav mikrokontroler, imate ovdje nekakav ekrančić koji ispisuje podatke, ali šta su ovi ostali dijelovi? Znači, ovdje je mjerač vlage, tamo je mjerač da li je uopće ima vode, znači on mjeri koliko je vlage u zraku, a ono tamo mjeri ako padne recimo kiše ili tako nešto, znači ne tamo senzor. Ovdje ima ventilator koji bi normalno predstavljao nekakvu ventilaciju, a ovaj žarulja, s obzirom je to išlo u jednu kutiju da simulira staklenik, je grijanje, jer možda je vani hladno. Ako je vani sada, kao što danas ujutro bilo -10, onda hoćete grijati staklenik. Ako je po ljeti +30, onda ga hoćete hladiti. Na ovo tu je trebalo doći još i senzor vlage za tlo, ali nisu ga mogli nabaviti na vrijeme, pa ga nisu ni stavili. Ovi ovdje su napravili cijelu jednu kutiju i 3D isprintali kutiju, koja bi trebala biti slično to, ali za klasično polje. Znači, fora je da, zato što ne vidi s ove strane, znači imaju ekrančić koji pokazuje kolika je temperatura, kolika je vlaga, to je zato su dijelovi unutra, mislim da dolazi snimljeno sa strane, mislim da nije kolegica snimila sa strane. Vi možete ovdje, znači na ovoj tipkovnici utipkati na kojim očekivanim su temperaturama, jer postoje znači, vanjski izlazi koji će kontrolirati te neke stvari. Ali su recimo zanimljiva stvar, sad tu ne vidi, su stavili bočno, nažalost ne vidi se. Bočno su imali senzor svjetlosti, tako da su znali kada je dan, kada je noć, nisu htjeli koristiti sat nekakav, nego kada je dan, kada je noć, jer sustav recimo navodnjavanja je funkcionirao
funkcioniraju samo kada padne mrak, naprijed, znači pred jutro. Znači da li su točno kada je toliko ono vrijeme s noći na jutro i sutra s dana na noć i u to vrijeme je cijeli sustav zalijevao. I još je bilo tu u ovome viper gdje su stavili sustav koji bi svako malo pištao, tako da tjera vrane i tako stvari. Kao prvo sam ja pitao koji vrak to radi, samo zapišti u nekom trenutku da kaže to bi tjera vrane. Aha, dobro, ok. Znači to su sustavi, ovo je sustav koji još uvijek razvijamo, a koja je ovdje ideja? Ideja je da vi imate, nemam vlastiti pokazač, ali tu skroz desno je ventil, ne, pumpa je tamo malo gore, ovo je ventil samo, a možete kontrolirati sa kovnicom koliko hoćete nekakve tekućine. Znači ideja je u osnovi bila da napravite nekakav pametan točionik. I to dalje razvijamo jer se sad na to ubacuje još i ova RFID kartica, znači ove kartice koje što imate u Z-u, koje bi bilo povezane sa, to je onda povezano na nekakav server, i ako vi na kartici imate para, onda možete se nešto natočiti. Ako nemate novca, nećete moći ništa natočiti. Ideja ovoga ovdje je inače pametni, zato to još uvijek dalje razvijamo, pametni točionik recimo na nekom koncertu ili tako nešto. Čekate u redu da vam ovaj tamo natoči, vi prislonite karticu, ako imate para na kartici, kažete koliko hoćete, stavite čašu, on vam ispeći i to je to. Sustav koji nije nešto kompleksno napraviti, vidite koliko je to djelovalo. Naravno sam to ovako poprilično ružno, ali u konačnici ako to sve kolege naprave kako rade, jer to je, kolege su tu negdje pred kraj studija, pa onda na tome još rade. Znači postoje mogućnost da će to biti nekakav komercijalni proizvod. Znači ovdje kaže ne su mililitrima, koliko već hoćete, gore su tipka koliko toga treba i to se treba napraviti. Zanimljivo je da sve to skupa ovdje košta 200 i nešto kuna, svi ovi dijelovi ovako. RFID čitač kad ću baciti, cijena će doći na nekakvih 400. Znači, mi takve stvari radimo. Dokumentacija oko toga se može naći, ove stranice Kirta, ali su tu sudjelovali neki studenti automatike. Kolege sa mehatronike rade stvari koje su više povezane s motorima. Oni su pravili s ovim motorima, htjeli su raditi električni bicikl, tako. Znači, kontroler za električni bicikl. To rade kolege s mehatronike. Znači, energetičari također bi se tu mogli vidjeti s obzirom da oni rade sa motorima. Vi možete u nekim situacijama htjeti da sustav automatski nešto nekome javi. To imate danas u pogonima, da vi imate sustav koji automatski čim nešto krene čudnije, ne čak krene pozgodno, krene čudnije, šalje e-mail i obavještava, u ovom trenutku se dešava nešto čudno. Ako slučajno neka stvar pokvari, imate danas sustave koji odmah šalju proizvođaču mail da se pokvarilo to i to i neka on pošalje rezervne dijelove. Ne da neko zaključi, aha, pokvarilo se, nego glavni kompjuter zaključuje da se nešto dogodilo i on javlja odmah tamo, gledamo taj problem. Toga imate redovito. Tesla radi to sa svojim autom. Svaki kilometar koji vi odvozite, ako imate Teslu, naravno nemate, ali možda ćete imati u budućnosti, svaki kilometar koji odvozite se snima i šalje tijekom noći u Tesla Motors kompaniju da oni analiziraju te podatke. Koliko ste vi jako stisnuli kočnicu ili ubrzavali, da vide kako se to ponaša. To su sve podaci koji se non stop koriste. Tako da energetičari i automatičari među vama neće moći pobjeći od apsolutne kontrole svakog dijela proizvodnog ciklusa i odmah javljanja putem interneta. To je nešto što jednostavno vas čeka i to je. I za kraj imam neke reklame i jedan pregled koliko to sve skupa kompleksno, jer na prvi izgleda jednostavno i lijepo. Nažalost nisam ponio zvučnike. Ok, mislim da se krene. Sto luda uopće, ne.
Znači ova Cisco-a prezentacija traje 40 minuta, neću pokazati sve, nego ću skočiti, govori o Internet of Things, oni tako nazivaju, znači može se nazivati Internet of Everything. Nezgodna stvar je zašto ste vi ovdje, ili dobra stvar je zašto ste vi ovdje, je u tome što netko treba razumjeti, znam to da bacimo na link koji bi tu negdje bilo oko 8 minute, koji bi treba razumjeti ovo. Ovo i ovo se radi, znači ova donja dva dijela se rade ovdje na kirku. Ovdje ga govorimo o ovom dijelu da imate nekakve mašine, to je u osnovi dio koji imate sa kombinacije sa automatičarima. Da bi ovo se uopće pogonili sa strujom, da bi ovo se skupa radilo, treba vam smart grid. Jeste čuli za smart grid? Su vam pričali već smart grid? Nisu. Smart grid vam je zapravo da je cijela električna mreža trenutno dobrano povezana, svaka trafostanica priča jedna s drugom, govori šta se gdje dešava. Zašto? Pa zato ako nestane struje imamo veliki problem. Uz ništa od ovog dalje neće raditi. Vidite koliko to različitih oznaka, skratice i tako dalje. Zato ste vi došli na tehnički fakс. I zato kako god vi ne htjeli znati primjenu osobnih računala i ono sve što smo pričali o prošlosti računala, svodi se da nažalost morate znati. Senzori, aktuatori ili ga pokretači svega toga se nisu drastično promijenili. Promijenili su se samo kako ih mi primjenjujemo. I to je gospodo stvar koja vas čeka. Da li se na ovo može zaraditi u Hrvatskoj? Može. Trudite se naučiti što više, tako da dobijete što bolji posao u struci, tako da u konačnici možete zaraditi u tome što svi oni ljudi, i ona mala koja hoće hraniti macu, i oni koji hoće hraniti krave, i oni koji se hoće voziti u autima bez da ih neko kontrolira, na tome može zaraditi. Zaradite na toj tuđoj nesreći.